Play PWPW, yang supaya P session second comment faithful and true channel second catechism series session. Lasrang akan kata yung baladep ya kan ikicikili la suit ani soitan udon cisane tingilapit ya kan ikicing sedang ya kan topik dan kan subjek ya kan kelas baladep. Andrei kan sengi ipej sa ya kajik job ya ne soitan badon tau pres kalong kabasi siapa ilang do enta im jukren su syapang soitan let's say day namar ba man kapor bakren syapang jung kawan kejing atai kabakut Andrei kabenta bakongsan kamdei banya benta ya kejing atai Andrei ban ya le persa ya kejing sniu ak pertei tup ya kapop jongihi u Alexander Solzhenitsyn latho ulain bapen ya klat ya kapopha bat kapasniu ya lengba kiri ne hapdeng di kelas di kerdan long breu man breu ne ki parti sain bertei Andre uyai lengba man kadonut breu wat ha kadonut ke babatam dang don ke benta barit jong jings wong ne Alexander kalong kung ke virus jong jing wat la penjot wala pendep penjot virus breu persakta dang sa pang katok nepo yau soitan la job tau pris andre kejing akun kampat kut katokan nesna mensua Archbishop Fulton J. Sheen ulaong bahai retreat ba uyalam dan uyalam ujuyo ya kita jong kecing snim apa ukuran siapang kali terji kiriti lanyam ne kasan hima om judon jing sya andai apa ukuran siapang upres ha kading na don ipasngau artin bat chef jing ne Archbishop pun ba jinyak pun sim kalong maisisya ngidei banteng ya kijinyak pun persya ya soitan takapor pris ngimlong parwe ngila ban bat ya ketiu pris berbat yo pentalang akajing job jo ban diang bau soitan don kamut ba udai tang ba ubadon penta abaro kejing Kibriu kidangkit klik ya gajing seniu pakilek wat ladon katok ini kidau dibalak ban penduna ya kata gajing pensyoi kam penduk ya gajing lain luit katong jong unong pensyoi kalong ban penlong yau briu ban lek seniu kamuan lain luit jong uhi u pensyoi ya kibriu pelai luit om ya ki papet sebut ong papet mut itu ki jing elekai ki bam ki penki dak ki breu re une uksui pensoi ki breu balai luit mut ki bam don kamuan lai luit ban lek sneu nene ban lek pa mu yang setan ka jing pensoi yang setan em re ki papet pat kim don ya kata ka jing jit pangan lek ka sneu dengan lek kan lek ya kan ikut seniu lening an om lek ya kan ikut seniu papet kim tuan bila penlek kita kita lek kita uksu je kita bersyoy kabalong bar kongpong bar kajing le ublei kalong ba usoitan umla pantrei ha kamon jongi ne persya ka umla re umla tang ban pensyoy bat ta ya kejing mudur jongi lang ba kilat
kidur bom kuit ki video bom kuit ni kijing wa jong hi Japang usaitan bat iksuit nolor uta usaitan ya ubaing laju ong usaitan ka Bible ka kedeuru ya kiwei iksuit iba ne usaitan ulong sim wing siam a gospel ke Matius kalnong kendai kat life sao boleh lihat nakane Matius kendai life sao ong kumne Andrei ki Parisi ki ong de urang ba ai bor ya uban le urang ba jok kiksui de usim jok kiksui ujisu ukuran ru isapang kading bom jukut ni kading bom julip kaba lapan krek ya uksui peti angel jungu Matius arkusan sabwe u apostol Paul re u Paulus bakui u hikai ya ki Kristan ban penun kam ya ki atiar ya le aprisya ya ki mensim boman haki pertei basalor siti se ki Ephesus nonong kebahan riu kat Andrei ngidei ban itu teng ka gospel ka penun kam ya ka kitien men sim bom kuit ban kedau ya kijing pang ki bau Yesu lapan kuit kum ka gospel kum Lukas itu ki basitom na ki men sim bom kuit kilak kuit la tho Lukas riu khatra kula kedau ru ya ka Maria Magdalena dan Mary Magdalene kawai nakiba la yo jingkot naki mensim bungkoi bat ki jingpang kane sipang jongka gospel kat kumu Lukas kalau nong kebapra kot ar kan berkulen nak kita jumpi kane pra ar kila don ru kato kane ngut ki kentei ya ki ba ulapan kwat naki suit bat ki jingpang Maria ya kepala khot Magdalena na kepala be nyawut iksui na kepala be nyawut iksui kadu ujisu ai bor ai ikhtiar ya kisenran jumu ban be ya kemen sim bomkoi ban penkoj ya kijingpang baro Matius sipau iwe ini kiri kijing ai bor jong ujisu ki atau kumno ujisu kene sekolah Matius nang baspo dekat iwe ujisu lakon de ki khat arngot ki senran jung bat ula ai haki ya kabor ban be no ya ki men sim boman ban pen ko ja boro ki jingpang bat ki jingkreu kumta la ban long Makini kinang talk gospel ki evangelist kum ke jingai pajba hakata kapor ki keno ya ki ksuit kum badon bentah ka jingpang ki breu kum ke jingpang bombiang ka kle ne ke jing kulmar ke jingmut jing berkat ne bring yong psychiatric disorders kum ka jingjia jong tu ba syong ksuit bar ring kertat epileptic demoniac Markus kendai kat pradu arpudriu Pope Francis ulatho kalong ka basisya ba kinang tho Bible kim don bun ki kentin ban batay ya kijing sisya kat kum kijing tip joki bat hakapor jung Jisu ya kijing pangring laban sengutu bakla bat kijing syok suit Henry kane kamdei banyalam yangi ban ong ba baro kijing jah ka gospel ide tang kijing pang jingmut jing berkat ane ki tak kle bat ba uksu udon nimde berkat ta ong Francis udon nadu basdang jong kijing tau bakoi hadu kijing job jung blay ya ong Francis kumta haban penia per apeng ki kam pla jing pun ko jing pang par ke jing lau
Jing back suit dan pring yong exorcism. Kawai kalong ban pen kwat yau breu nak jing pang. Kawai pat kalong ban be yau soitan na ubreu ubala syabat. Kene kam kentaj ya kajing don jong soitan ne kajing ya kun jong Jisu percaya. Henry ka pensisya Jisu la job lut ya usim jong kajing tu. Insa teng biang sa kelas Banwan, Catechism series Banwan, Teo Banwan, sa kijing dia jong kini kijing syabat sui. Sepit. Kene agak kelas ke bansawan, dan du kata, sekendu, share, subscribe sisu, ya sam, bat kiway, ya kini ki jing kikai. Baik, i ba keren cepang ki balong babet, ya kijing kikai bangire betip, buat bagi mia sengap, Henry sam sisu, ni jing keren ini kesengiru, dan jing keren cepang, mensim bakui, kat kumjing kikai jong balang kum ba don ka Bible iri ban page singap ikini sam yaki weiru o yaki ek badai ba bahangin ya sam yaki ek ba ay yaki kubor jong kijing sniu jong kijing punya briu im day ban ya sam yakum kini ki video sam yakini video sam yaki wei dubio sngau ya kijing sisa ya kabor jong Jisu ek ba ngi sem hak Bible ek ba day ban ngay ban tip siapa play try unirap jepi akajing wat jopi yo play akajing wat jing sub jopi akajing wat jing like